Yora cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Yora, yora, hey. Yora cash. Yora, hey. Yora cash. Warya isi, warya cash. Wowe kome zukine. Airtel, Tigo, umuryango mugari. amafaranga bimeze gute? Ni hatari. Usanga gufata amafaranga ubona ariko usanga ari nako bimeze. Uko nabitekerezaga si neza cyane ariko bidasa. Urakeka mukuru mu mafaranga ngiye mukafata amafaranga. Ndakeka nabikoze. Wabikoze. Jya amafaranga yariyo. Yora cash. Yora, hey. Yora cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.